kali tum pini wifet nang le tuman video kimi nang man pi lo non nili kita imbang ke lage karbi aron bare mo chingru mamai long pali dunji pu non en mate dak manja rong kimi nong tu rong kimi benda dak kibaran po ya pu sar pimaran da yo sar pimar ko jam da yo jo aler dunde mana ga Atom selang to karbiara ratum Itum name jume to gene pini ke itu mani me ani itu karbi aron bari matum ho aprang pirhe bangla pesatame nason mai pi pati te pilang nasi pining bang ke ningkan kimi ani pusini tum hok lo sin tum dak manja penong to rong kimi borsin tro rong pentame ke bar kadok web jo so yang aklimang far pen tum ke bar tum pusinon chisik bom lo nasi kadok abe karbi anglong putat cota kelo ang tanah itu anu tame bang bom lo nasi itu kadok abe la aron barim anu se pang tangi pan pacing thuri pan itu kadok abe tame aso amai lo cito dunia pan kadok abe na ceneri lo na media kote do abe manta nasi itu dak rong ini manja rong ini pedan tum ke bar lo jo borsing rong penta so tum non nili dalang lihat loh, theng no muri ko thek yo, non get pulo entry get la pulo ya hapura do non nili la pumen nampo. From different states are here together on the occasion of Karbi Aranbarim Armuchiyum Amepi 2024. Today on this occasion, the Karbi not only from Karbi Anglong are gathered here, the Karbi belonging from Bismarck district, Karbi belonging from Meghalaya, Karbi belonging from Arunachal Pradesh, Karbi belonging from Manipur and various parts of Assam are also gathered here for today's occasion. It also gives me an immense pleasure to announce once more that today we shall be setting a record in the history of Guinness Book of World Records. This will be the first time in the history of Karbi community that we shall be setting a record for Bongkrok Arnam Kipu. It is our privilege and it is our honor to be here to witness on setting the record in the Guinness Book of World Records. Hem-hemarnam Ilitung kacing honpit India dadalong nong nam kacetang klong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai ilitung long nang lektang long lapen aron pala lapan kacing hon katepik ingkang kling lapen requested ACM Dr. Tuliram Rong Hamsi kami aluyaman pen kacitang lektang long lapen
Aron barim kacing hanarat kedua ta metang hem fu mukrang pira sinja ake kroy arna mafan ardom pe litung bong cina namle ilitung pupon nang ke ningisi nimisi ke do thek ke bang gilang ang thun suri we surita metang aning anim pirthe dang along kiri kisang kiun jia phan tangte arnam le litung chordom nang
ไหนยังพังเสียอะไรเต้นั่งหมกสักเปียโซโมลเปียโซนั่งปองโลเปียโลเรียกกะทีเรียกกะทีเรียกฮันนี่เรียกติงโรนี่กะทำที่มันทำเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่การกินแล้วนะแต่ก็ไม่ดูตานั่งไอ้ถอดเจ็ดต่อพ่อนั่งไอ้แข่งบ้านเก่งพุ่งได้ไปปอน่ะมาแล้ว ตุ้งกันเฮียโซนังแต่กันบางกันโซนเตจูแต่อันนำก็ย่อยกี่ย่อยทาง nim lapu kali rom lapu kali orang ini aku thang kan biasa kan aso nang de top ten abhi saya kunci ar saya kunci bini ka cingmai bini ka cepat ka cimu mata ningi si ni cha kunci kan biasa kan aso ta cingri do po citu do po cerap do po tante ki la phong hoi mai ta dia saya ta pun kan na Churu no, hammer no, hamper no. Ili tum non sayang dengan teng pen, bong cina nam kipo say pang pacun pontang no. Lasi sayang dengan teng pen non ili tum pacun ponci lake, kapacini la pen karcho. Lasi la. अब हम असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का अभिवादन और स्वागत करने जा रहा है। अब हम कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद की मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलिराम रोंगहांग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अभिवादन करें। And right after this, we will be felicitating our Member of Parliament for 3 autonomous parliamentary constituency, Mr. Horen Singh Bey. Non karcho ponci lake karb MP Horen Singh Bey ke hai alang le pansi karbi choi poho lapen jambrong pen manteng pipodiklo. And also we would like to felicitate our Speaker of Karbi Anglong Autonomous Council, Mr. Raju Tiso. Karbi Anglong Autonomous Council along Speaker Raju Tiso ke hai pansita me non puthot karbi manteng ke do. And also we would like to felicitate the Right Honorable Mr. Jugen Mohan, Minister of HCD. We would like to felicitate him with our own traditional way.